Dobrodošli u najnoviji video. Sada ću brzo da iskoristim ovih sat vremena pred autobus da bi vam odgovorio na jedno od pitanja koje ste mi postavili na Instagram profilu. Kako dobijaš ideje za fotkanja i odakle ti dolazi inspiracija? Dođu dani kada niste jednostavno inspirisani, nije lepo vreme ili možda bilo koji drugi problem utiče na vašu kreativnost i da budete motivisani. Tako da evo recimo jedan savet koji mogu početi jeste da sebi postavite cilj. Koliko vi možete da odvojite vremena svakog dana da radite ono što volite, u mom slučaju to je fotografija, i tada možete da odredite svoje prioritete. Možda, na primer, bi bilo poželjno da imate neku svesku koju možete da zapisujete šta ste recimo juče naučili ili možda neke nove ideje koje planirate da uradite sutra dan. Ako možete da zapisujete bilo gde, da li to mobilni telefon ili sveska u mom primeru, to je jedan korak bliže da budete motivisani svakog dana i da imate taj kontinuitet, jer ako to radite svaki dan, to će da vam pređe u naviku i onda nećete imati problem sa manjkom motivacije. Druga stvar koju mogu da vas posavetujem jeste da gledate fotografije i radove drugih umetnika. Veoma je inspirativno da vidite te profesionalce koji uvek imaju da pruže nešto novo u ovom svetu i tu možda možete sebe da inspirišete. Meni je ovo bila dobra vežba u početku i dan danas volim da surfujem po Instagramu, po određenim sajtovima gde se šeruju različiti radovi dobrih umetnika i svaki dan, naravno, ako se osjećate možda bez inspiracije, uvek možete da pogledate radove drugih ljudi. Treća stvar koju mogu da vas posavetujem jeste da uzmete lekcije, jer dobar učitelj može da vas već od samog starta odmah pogura i da vam pruža novi materijal na kojem vi možete da radite i time možete da izlazite iz svoje zone komfora, jer to je najbolji način na koji možete da rastete kao umetnik, jer u početku možda nemate još razvijenu viziju šta možda želite, ali svakako ako imate dobrog učitelja koji može da vas posavetuje, kasnije možete da imate nekog drugara ili nekog drugog mentora, da li je on uživo, da li je on online, da li preko Skype-a. Svakako ako vi možete da nađete bilo koga da imate lekcije u početku, to je dobra stvar. Ja sam isto ovako počeo, ja sam imao običaj da gledam i po 1000 klipova na dan. Sve što može da bude dobro i informativno može da bude mnogo dobra inspiracija za vas. Četvrta stvar koju mogu da posavetujem jeste da nađete nekog druga ili kolegu sa kojim možete imati prijateljsko takmičenje. To vam dođe otprilike kao kad odete u teretanu i onda imate druga ili drugaricu sa kojom volite da vežbate, jer na taj način možete da dajete svoj maksimum i međusobno možete da se motivišete i da prelazite svoje lične granice na taj način. Ego može veoma lako da naruši ovaj korak, tako da pazite se toga, ali svakako fotošetnje ili bilo kakav vid zajedničkog fotoshootinga može da bude mnogo dobra i korisna stvar za vašu inspiraciju i motivaciju. Peta stvar, kao što rekoh, možete da se pridružite nekoj fotošetnji. Ja sam veliki ljubitelj fotošetnji i to je jedan veoma divan način na koji može da se organizuje dosta ljudi iz različitih delatnosti. Nebitno je da li ste fotograf, da li ste model, da li ste grafički dizajner ili slikar koji želi da nađe inspiraciju bilo gde. Ovo je veoma lep i fin način da se podele ta iskustva međusobno. Ipak mi smo ljudi na prvom mestu i veoma je lepo družiti se i upoznavati nove ljude kao što su vaše kolege, sa kojima naravno možete da podelite strast koju vi delite prema fotografiji. Šesta stvar koju želim da spomenem jeste Instagram. Naravno da mi živimo u modernom dobu gde je Instagram neizbežna platforma, a ako imate, zapratite me na Instagramu. U početku kada sam rekao da nemam Instagram profil, ljudi su me gledali kao da nisam sa planete Zemlje, što i nisam, sam sa planete Galifrey, to svi znaju. Ali naravno, preko Instagrama možete stupiti u kontakt sa mnogim svojim kolegama fotografima, nebitno da li su oni iz Srbije ili da li su oni možda iz neke druge strane zemlje, sa drugog kontinenta ili druge planete, ali svakako možete da pristupite i modelima i ostalim umetnicima i, kao što rekoh, možete da podelite radove međusobno, ali svakako može se reći da je Instagram danas najpopularnija platforma i verujem da je već imate, tako da iskoristite je maksimalno dobro. I bonus savet. Legenda kaže da je ponekad najbolja inspiracija da pojedete nešto lepo i ukusno. Jer ako se vi osjećate srećnim, time imate mnogo veću motivaciju da nastavite da radite to što ste naumili i koji ste već cilj napravili.
Ako imate neko dodatno pitanje, slobodno postavite dole u komentaru. Ne zaboravite da se subscribe-ujete i da kliknete to zvonce. Također možete da me zapratite na Instagram profilu gdje redovno objavljam storije i ispod svakog mog posta objavim neku inspirativnu stvar u vezi fotografije koja može vama da bude veoma korisna. Ako vam se ovaj video svideo, naravno ostavite like, ako nije, stavite dislike i ne zaboravite da ga podelite sa svim svojim prijateljima, a ako mislite da njima treba neka dodatna inspiracija, jer ovo je jedan veoma lep i fin način gdje možemo da koristimo zajedno sve ove platforme kao što su YouTube, kao što je Facebook, kao što je Instagram i da se zajedno konektujemo svi i da budemo inspirisani. Tako da, kao i uvek, stay sharp and stay focused. Vidimo se u sljedećem.